Kana de smart Ghana TV from some fadwen pan aka Enkrata mu King Kong aka Fufukin aka Bema Yemfa Nigeria enim enya de enya from ebuso ni de kwa so ba so no ayde no wa share video no e da maye sa pepe se de be video bi a won so won sa be dey wo so won sa e be kan we breaking ye nche wo ho sa pepe am say enram be ye video bi na de nsem so ayde aba sa pepe na manfo ni e da ho ba Ghana need Ghana. It's a breaking. Yes, I said the tones will be idea. I said, be kind of man for who near the near crow. Many are buying gay say, on your member beam, our Ghana need Ghana, sir. I who say, Sir, no, be saying the other be American Payana, me can say, what check here? They were, sir, social media, sir, group. I, who won't say, wait, see me, my call Johnny Cool, my Johnny Cool. At the end of the day, in the Ghana for Johnny Cool, in you know. Wona ebia wunim se ade we say wunim hunim de wo ideas ebia ka wo de wunim de beba no ye buabonfia because na we ye nipa na ka hu kra na ade ten say ye koje idea ade ten say ko say na se sabi mu de obi aye vice president se mu ya ade na mu de obi vice president vice na mu de na ye no e kire say etima se na nado e ko ya ade a on kan kire ba umia etima se na nado ya ade a ba umia nya de eni mu hwe na nado ya ade a parliament na se ba umia asra bibia because ba umia de eni mu bi nti samu debi etam ka se Ghana for no ntra me adwempan me mpesa akuokuo no me WhatsApp group kurampo no mimini amanfo so le adwempan ne adenta won create WhatsApp group oh ya don oh fine ya do ya ho ye be share on social media me video ye be di nkomo ba so ko dwan ne me ko create WhatsApp group adenta kwanko a WhatsApp group na group way eti way ma break out to me no bangege Ghana need Ghana won kan ho biem because sabio ye frantomago enti ye nia we pragro me adwempan me tie Ghana need Ghana me kan ho so atiase me ye me video a eno ma ekoso etwago social media ene ye ka ko Ghana for no minim no ados dodo hwa agrada case ye baaye hwa ne ma Ghana need Ghana for ye agrada case ba we ne o ma Ghana need Ghana for eye amu na afi no ma jese o mu na so ene ye this ene ye that na mu da be na musa se mu fight tie agrada sa Ghana need Ghana for da be na musa se mu fight tie de tie agrada ye ko bi o so fight tie agrada e ma me ngege so ati ase but we be akwa duru no afi na Ghana need Ghana for an and I wait it's kasa na doso mo kasa too much 3 months ago enem nua bangege we yi no free mu some study demonstration course we no eno ano no demonstration course we no eno ano no won ka ho biem demonstration course we no eno ano no ma me ngege nyede en ka ho biem woni mu biem so ati ase enti da bia me adwempan me ka no credit akere mu say kuo na adwane dwan ne ewo WhatsApp ene sa Facebook no emwa because at the end wo kire idea na wo kire no na afira kwakọ wie obone nyanse be kita wa ka wonim sa ade na wo ye say na mo ye no mo koya ade na mo ya afa nipa na chi at the end ba na ma me ngege din ene da social media because the platform ene mu yusuo ade na mo ba mo ko bie platform say platform bie no afo ade na mo ko bie platform say Ghana need Ghana for platform enie na mo yusuo Shana, I can say, interviews I can see. Now, money grant him interview. When I'm money grant him interview. At the end, I got that case with one way, you know. You can't be on no. You bet you now afraid the most of it, and I got this, I got that. Ghana need Ghana mobile. Mobile, some baby. I got that name of focus. Some mobile, some chair grada. Now, there I'm the chair grada. Some more who are there, and I'm going to tell me, I can watch in the dada. So Ghana need Ghana for what they would to me. Come watch in a long time. So what I say, mammy again a jina a kutia skagari. Mammy get the America. One a jina kutia skagari. MS Kagari the eguye. The same person and SF fight tia and but sure, your chiagrad and mammy again as a funtino. Was stay back. Once a baby and to qua walk on 7 young point the Etienne Soufre. Yamia ten Soufre, Tiamia ten Soufre. Adentina eso san to aso nti eso why the eso kana no tum no hwe ne ma ekro so Ghana need Ghana for hwe omo na ma ne grant interviews upon interviews say friend bi na omo dey post say yo obi a mo ni pa nya ngopon ya adoma ya ti agrada afrida mo da ye akasakasa ena da ne beef e wa akire akasakasa ena mo ye na mo da sanda ne beef e wa akire so ati ase me se engege on ka ho biem
oni Ghana need Ghana mu biem oni mu biem onye part nti se mo ye made a munyini mfrim yempe ho ase munyini mfrim because at the end of the day no Ghana for ana ya dwane kuo we na kuo we nie wo na ebia wo social media ne kran pa wunim ade ne mu ye wunim de we ambo sa toto ne ma no ye kwaya de kropo ni o mo yi wagina nchen tina me sa kuo no me wunyame obie na obeto kasa adwempan e da WhatsApp platform we so aye hu adwempan WhatsApp group we mu me nti ana obe tro me kasa na group A group B na team A team B a me ni team B a mini team bia ntobi ko bo mi din oba bi se na adwempan wo team B ana team A a mini team bia mo forget to mo ensem bi no mka kekekeke mimi team Beki TV adwempan movement asa adwempan movement Beki movement asa mini team bia so what I say because at the end of the day no say wo no afi no obi ba be control say wo team we na be control nti wo kwaya de a so be ka kire we apu wo kwaya de a chenchina by force so be ka kire we say me kwa kwaya de say now be when afi no mo de oto ye hunu say wo kwa nim kakra wo team bim na kwa nim kakra bi pe na afi de ho apa asa kwa ye nsem bebre eh Ghana for de ne Ghana for bebre nka mo nya ade o at the moment unu nua Ghana ni ebeka bom se mo ya de pe na kwa ye nsem bebre tena me adwempan no da bia me nko na me nam me nko na me ye ma ade sai kuokui omo yo mo madwane dwane kuo da bia ntokwa because wo na bia ka wo kuo no hunim de a bia ka wo de sa nim de no eba abeto so obi anya de obi ametie ensema ekoso obi amehwe de ma obi a wo kan meboa no na afi de wo na ye be so na abetia wo ye be so letia wo say na we obada bai na we de be no nim na this na da bia Ghana for suban no nti me de sa kuokuo ne de a good person ngege yi no afrim because ekoba ne platform na omu yusu ngege platform na omu nyina baso ebe yusu so ati ase nti good say ma me ngege ono awai de wayi no afrim ofrim 3 months ni to omu so ma me ngege ye na de a wono ye na de because say odon wako wura adiem na wo na wunim ade na nusu to mo for mo mfa na the end ye ya ade na asafo ochi ne ye ya ade no won say na nado etuwei na nado ya ade wa abraba umia enka ho na nado ya ade wa abraba umia enka ho we nye backdoor asem bia nim ye ka asem na to backdoor bay omo ti social media ene upon interview ne grant interviews we wa abra wo so last me set that trap me set the trap I now set the pan trap no me akwa nkwache no mo betra se krompo bi betra se kasa ena mo na mo set that trap ye nya de sa wa abra grada na nkasa no ono ankasa na num nsem ene ne ma bone a wo ye ene de na kokko wure ba bia o se owoi nti adentina mo ba be se na oh ye na set that trap be na mo set no ana mo na mo de nipa kokko grada asole se omo nkorom kokko su na se ye nya de sa ya mo ya de ma at the end of the day no na nipa bi titi ba bia no mo do mani break kokko ayo su bempa so sa ni ma we ya mo ye Ghana need Ghana for entina man for didi so for su bempa atem no mo ka ho bi ye nyi mo krapo ni sa mo ka ho bi because eni ma mo ye ubanso be ka sa na so for su bempa kompo na de information bi bra mo so so fu yi de ekoso bia woni mo hwe ne ekoso ba pai oni mo hwe oni mo ho ma ache nti mun kama no ntum Ghana need Ghana for me adwempan me meka akere mo because said obi ye ya meka no sa na mo so mo ya meka because at the end agrada no ye nyina ne fight for justice ye nyina ne fight for justice ye ko se e man no nioma bone a ekoso no maame no obejai ya chiri pana wie ade ye court asem afre na mo grant interviews upon interviews amu ye nyina na mo akasa mo set tete mo to ene ye ne set agrada trap obey kasa na doso do ena ayi na adu krampo ni mu bi ena panyimu we sa hyase ena we ye say too much na adu sa hyase wo hefa adentina na adu ensa hyase na dada na adu ame akwachi agrada na afai mu ne akwachi agrada se na adu eni mu bi a adentina dada na adu ame akwachi agrada won fa ne tumi ame akwachi na ene akwachi agrada to mu free sa agrada akwachi se skada nke betu achi no agrada nyo the time na aso ena wango tete saska na nke bechina na ke enche no ko bia ntimi ko cha agrada nke be social media ntokwa ke be front and back sa ke be front and back de bia na ke be ye ti se achi agrada awie na se hwehwe mu a munyai ene sete no trap na mo kan enye no kre munyai sa fans na mo pen na mo mo me se ne sa agrada e ba bontene na Ghana need Ghana for be jino be bo Ghana for mpanyifo chi a be fire mo
Ebe fire mo because edoma mo ye no mentem ase ade o court of friend na uko grant fine ko grant interview mo twetwa nyina mo twetwa fine mo grant interviews but ensem bia na e kan say na me na set agrada trap na me na me yese no eno de na de bebro e de trap na set no trap bay na obetu set agrada trap bay na obetu set agrada nyo no angasa no time na aso eno no kodi na nyam rasem ono angasa koye se first cabbage scar enka ho na enka akoche no ka mo ntokwan be front and back sa ka be front and back to who say ma me ngege ono onim sa na no mani sitie eno just sa kuokuo no no oyi no firi mu ntem sa Ghana need Ghana for no because eno bi o wa mo ya ade a ese mu sa ade na mo ye mo fa bim konkodi fo ese mo we wan na fa de mo fo use mo no mu nsem ese we social media mo video na na ai ena e kan say me ko siwa agrada ena me ko yesram ko yesi ma mi wodam Mami dem, ti mami da odam munya na emra na nya adwuma. Munya na emra no anya adwuma. Emra na nya di mami na wie. Ti manu kwasam kokko gina ho na me nam sete no trap o sete no dey be trap na sete no. Ah, mukasa na ya adoso. Na munyi Ghana fo mpanyifo firim. Ko Ghana fo mpanyifo na mudo mu sese mu no emwa mo. Ko Ghana fo mpanyifo e wo ho. Empanyifo na wo ho no. Omo antimi ankoche agrada sa atam because no evidence bia ni ho. Na proof bi anyade eni ho so atase na proof bi anyade eni wonti ade ntina se sia no omanya proof no kwakwakwachina ade ntia che makwachina munya ma sa amra na nya adwuma munya ma amra na nya adwuma na kasa na doso dodo kasa no adoso interviews na mo granted nya because ase no court mo be ya na afre kwakwa yi agrada ye ko yi agrada wi a nta afre na mo se be gina na Ghana from panyifo anyi se but mo na mu se mo ngase mo no mu nsem ti munya na court any agrada won deal evidence ekita munya because uno bi ya ade a ne nipa ne ye no ye metra social media me se mpesem kokoye o sei mpesem kokoye o sei uni nipa no de oni ne ye court asem na aba court asem na aba evidence ekita mo na mo de ko sada na me kan sa pepe to the breaking news of the brand menche ai se Ghana need Ghana mu se asem bi aba ne ye kan na me ngege nka ho ya mo amutetu na we team A na team B na team D and na team B na team C na obia ni team biam mo kama asem a mo kama asem me team a me wom Becky TV Adwempan TV obia ni team biam because team no ene ye ne ekuo because we wo kuo wem sa kuo na we wom no ono so different persons so different ekuom one ne adamfo tin ko na mudi o sa kuo wem no e be ko pie o sa kuo num. At the end of the day, no secret. I wouldn't say more plan. Group chat na more plan. Na da bonten. Nti me to no say kuo sem no me ndwane kuo bia me mpe kuo sem. Me mpe kuo sem because at the end of the day no emfa ni je bia mrew. Emfa hwe emfa mrew. Ti kuo am ndwane nyina fa so bia ni so. Social media obi o share social media. Wonim no ba bia no na kwa ndwane kuo. Wo say we de me hu no kuo we mo social media. Eno ano no ma ya busua wie. Oh, the way Ghana for baby suban city. Nta agrada de esa agrada ejeli no. Obedem ti mo kama no ntum ne ejeli agrada. Mo kama no ntum na agrada ye ejeli no. Nyankopon kra asan ase. Nyame asan ase sa agrada obedem. Nyame asan ase sa agrada obedem. Tie mo kama no ntum na agrada wonem sa agrada ansam we ba social media. The agrada aye no. Ene so ba na beka. Mekan da bia Ghana need Ghana for no. Omo ya ma enoma agensamu. Because agrada case we be adu no ayese agrada case no ayese pa ti munya ina mpanyimfo no emra ne nya adwuma munya na mra ne nya adwuma nya afi na wona ko kase be magistrate kan say judge bia no wona ko kase ma show tembuafo bia no nya afi na ko ka asembia show otemu da bi munya sa ne ma no hey make 1,000 times because interviews no too much omunya omusa ne o ma na emwa nya de be boa because say agrada jelina ebe ye omo asebe obo mo fa so na ebe ye obi ade ye nkun no ya jelin because nipa gum omo mu gum no omo agrada ho nya fence no omo nti agrada ne de agrada ye dai ye se obekom oba ko dem ti mo amu se mu da bia na se mu evidence re me ka se mi a kire mo me Adwempan nti na obi sole a mo se na Adwempan ne de na se me hwa Ghana for se mo evidence against agrada e say what demo se mo provide mo nyoma afa mo nyoma anko
na se yi agrada awie na mbogina social media na agrada ye kronfo na agrada ye kronfo na agrada ye dis na agrada bom krono a ye be saba be di motem me kan ko nda kire mo se ye opportunity a obi anya opportunity obi anya as Ghanaians ya chima ame no momfa mo neoma nko momfa mo evidence nko na court ene ne ndile court ene ne nye de omo se omo ye ti se mo boye tobe o social media tobe na agrada wa wiame na me kura misika wom na wa timi anko court anfa wo neoma anko ekesentia no na yi agrada eba na se o sa betena o be yesa agrada awia wa na nyansa be nikita wo nipa na awia what me fan be one for one uncle provide. This is the time to call. You ready, you came. Mufam no evidence enko. We need evidence ko na ko case ko report no to. Ko because be asem do no. Yempe bias bia wo. Yamagana from panifo na hunu say yempe bias bia wo sa ansem nu. Ese emra ne agrada di ni pe. Because agrada no onu no ne humobro manipa. Sada agrada ne humobro no. Eno ntia me ka kire mo say emra no eni ni die. Nti wo Ghana need Ghana mu. Na se be makwa demonstration awie. Na se mpanyimfo asensan ase a. Afre na mo san de betena bonten na panyim we de sna panyim we dat na we say. Munya kasa no monka kire maame no die ni mu no say kasa na dooso. Maame no die ni monka se kasa na dooso. Won kana koma to ne no to no bo ase. Na won pe be ntena na emra ne nya adwuma. Monka kire omo. Mo be premosa na afi de ko yi agrada se bim yi ni wie ya afi de. There now be. Yeah, got the because court make out say, Tama chini pano. Esa wode wa ade okita esa wode ba. Ade kita on esa wode ba. Fabra ni ye twem, court no se mo famra, ni ye twem. Ehwo ni ehia mo. Ehwo ni enyina ebo mpa se mo fanko. Na mo tra okra che do. Ah, mo che. We can interviews bia o. Ah, who go so be court? I feel like we interview. Edio. Who do be court? I feel like better social media abe hu dede. Na me de ne court tu. Na ni pan so I aware. Wa kwasem ko bo bi tu. Na wa ka che ni pan say twen time say me bo tu. Na ni pan no mo ano, obeboa no ho. Ni pan be boa no ho. Nti me nua no me ka kire mo. Agrada ache ne de e good say ache ma me no. Sa agrada ye beli ne na agrada ba bonten e example e record e da ho. Ama me no eno aboni bia no de ya amanfo no ontimeto aso biem ene eye opportunity a ewo ho a time ewo ho a wo sa grada ebu afaso no so na kọ mensro ukwa IGP obi no beje watum omo nche wo fa huntum ti sole otoso na kọ na munya we so be short video ena grada am say yo na grada am say obi enim sa grada wonye obi enim sa grada bu ni pafaso obi enim sa grada so be kuta no enye nti ache no nyame ya adom onu angasa no nyoma wo ye no ene ye de ache no nye obi ne kosete ne trap because agrada nye obi ne dis scan ko share nsem so family social media enye obi ne ka kire nse oji chase kama obi o onu angasa no ne bu obu ne fofa so no ena ne tam aso ne tam ne enie ti meka na maka biem ti se Ghana ni Ghana ti se maame ngege onka ho biem nye nei no ofirim ba buso miensa ni onka ho biem because se wo kwakwa ya ade nipa no na afre nsema maame ko kekan amanfo mo kekan na ya wiaso ti wiase a meka se wo seti wo nua trap en seti obi trap na wa no ade ka se wo seti obi trap na enya trap bia na seti no mo seti trap bia eya chine achi maame no ti achina no ada onyame ase se oh maame kurampo ense ya no na me pese ya chine na pese ya chine si achi no na pese ya chine achi no nti okay me fa me evidence enye de enko me fa me nioma enye de enko simple as ABC eno ano no enye eno ano no etihwa Ghana for we ye futu sema make kire mo group mo na TikTok ntokwa huna amanfo kokon TikTok ko ukwa TikTok Emma walefo sisi TikTok video ko no ne bema we fresim oba walefo na bema we fresim no mo ka die ho asem TikTok live video no mo ka die ho asem na wo me yere na okota TikTok live what we pay na wo oba walefo de si dey say okota TikTok na wo no afena mko video we have conference ko mo ka enyoma mpunto enyoma enye wo na mko ka adwaman enyoma
eh na oba we do kuta no fo na oba we do kuta tuo na wo obi kunu e ko ta TikTok yes ado ye eye de ko so na me dwunu wa mente ase nti ade aba ne ye ka mu magana fo mpanyifo nya omadwuma ade okọọtụ ye ka mu nya omadwuma na mu nya interviews no ese ma me nya chena wie emra ne nya adwuma ye ma mra ne nya adwuma ko se ye nya na da bia so na mpanyifo empagana mpanyifo mra nya adwuma ese mpanyifo ne e ma mra ne ye adwuma emra ne ye adwuma mu nya ye munya na mra ne nya adwuma afei na mu sa kwaye hwehwe ne mu na msate agrada trap wa na sate agrada trap wa na sate na trap obi asate obi a trap ma me na kasa nwuma bone na ayi no ti munyai ne ma mra ne nya adwuma ade okọọtụ a ye nkasa ho bebre sa nti mu na mu Ghana na mu se mu ye Ghana for na mu jeni mu no na mu ye na airtime me ka kire mu na mu ye na airtime mu ye sa akọpọ na mu ma court no ensam no ayedai atwentwen so too much Ghana for mu ya na mu ya ma nsam na court no mu ya ma eno bi wa American po no oya kofa no hwadi obaabi mu nya na mpanyimfo no omo mra nya adwuma sabi wa disuasua no onya magistrate onya lawyer what I say onya judge nti judge na asem kodu nanim a wona nim ne emeye me jeli nipa no ana me ye nipa no say e simple as ABC ti Ghana for no nyam nko amu nti na agrada e na ya che no me ka kire mo amu na magyegiram na chenchana ne ye na ye se ne de na mo ye na won kasa kra mo bada bai Ghana for mo bada bai da be na mo baaye Ghana da be na mo baaye amu na magyegiram na ye na ye ma ye chi agrada e na chi agrada no panyi why panyi mo be na frɛ panyi be na frɛ mo se ya chi agrada panyi Ghana panyi mo police ni panyi be e na frɛ mo se ya chi agrada nti mo na mo no mo nya investigation munya de mo ye no wei ena da bia magana mra no na afeva bi mu na agya bi mu wei na magana mra na afeva bi na agya bi mu to mo kan kire omo yasa me adwene pan ne de agya ne kita me no so mo ye mistake na so mo yesa na afre ko gire omo nsam so na yi agrada say kinkun na omo asa ngofo we ya omo sa keke kansem ame yi agrada no na omo sa be gina bonte a me fire omo rough me fire omo pa omo nyai enough is enough ya ko social media aboni pa ye na nyankopon amani pa ni time aso na yakwa akwache na afre na mo di baba beef afre na baba ntokwa afre na munyai de mo ye no na nya ya chi agrada ya chi no agrada wonye important than anybody ne hu yanse na obi ye nyina enipa ti a chi agrada ase obi dem ye na agrada so dem ebe de be yi nti de agrada ye no na ese oba social media be kan me adwen pan ntada bia me justice no de ade nipa ne nye no me ma social media me ka de nipa na ye na me ba no baba be ka ti se maame no enne ese no akogina court na wo su onya hu no hwe afi no be so su moja because ti wiase na sa adwen boni kita wada bia bebre muntu omofo munko Ghana for no mko to omofo na mun kan tro say interviews na ye nya me na me ka tro say eye mi ntwa so chena ko pe so mbo su nyansa o mbe jai no ma na omo ye no omo nyansa no ma na omo ye no na asema ba ade ye bo ball a obi ogina kire bia coach ye bo ball praise a good park so no obi ogina kire bia coach obi ani ball sa na Ghana for bibru su ba tie asem wo court afre na wo de better social media be beef nipa ne a chena wie ti debe na esa wo ye esa wo kon no tum wo evidence bia kuta bia na de ko eno ma kuta bia na de ko no ma kuta bia na de ko ye interviewer you should wadwene you should come shin na hunu nsem a wo kan that to because nsem na wo kan sa nsem na no you better assign you against you ntimi da maka ai me de obi ntimi ka no e na mba ha me kan ntimo kan kire omo mo nkasa nkire omo pre mama ne ama me de me so sa nsem no so what be pen say Ghana need Ghana for ntino e na ye mo nkwa na nhwehwe ne mu mo abeja kantan mo ni ase na e na den na panyimu ekura ne akasa panyimu be na ne ho akasa panyimu be e na ne ho ne mu nkwa na ye mo no panyimu be na ne ho akasa da bia ye ya ade ana mo nkwa ade mo mboso mo na mo ase ade no ya chi nipa no nyankopon ya do ne ya chi na mo nkama no ntum na ye agrada na emra ne ni Ghana mra ene endili no bia ho nto no na kro no ne sa fraud na tuontwa e wo my Ghana me mfa no set trap na afi na begino se ene ya set trap na den obi an set trap bia agrada na time na aso ne time e na aso ti maka
me ni ko bia me ko bia so no obetime abeya yisem bia me wo ye kuo na ba me blastill wo ye kuo na me na wo ya de na nya me blastill me nsole nkoje dwane obi fie ni so ye kuo na wo ya de na se nya meka wo ye na ya meka munya nhwehwe ni mu no mo ba da be ya na anu ya na ye Ghana need Ghana for ni am ya cha grada wo ya IGP mo ya IGP I will see as I pepem do see ya but so no I no share video na dey da my agrada dey say o ko jail 25 years I me da hammer na bo say panyan I hammer na me da hwe ho ti agrada dey o ko dem ti ne nkrofo na mo da pe euro no so nyina no mo nyina afi na kombe dem opa because mo am no say be jail no am am no so ba be dem nti no na me adom agusua e be san share bi so pepe oba so e kan for tap send e da ma Divine Organic Skincare Product health yes so I dey e da ma so pepe be san share bi. Peace out. Love you all.